Ibihe byiza bakunzi bacu, turabasuhuje ndetse tubahaye n'ikaze. Iyi akaba ari KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni amakuru tubagezaho twabanje gukorera ubugororangingo ndetse n'ubusesenguzi kugira ngo tuyabagezeho ameze neza cyane, acukumbuye ku bufatanye n'itsinda rigari ry'abanyamakuru bacu. Hari amakuru rero ari kuvugwa mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rubavu, avuga ko bagiye kwiba igitaka, ikinombe kirabagwira maze umwe bimuviramo gupfa. Ni amakuru atari meza na gato, ni amakuru yababaje benshi, by'umwihariko abanyamuryango b'uyu muntu wapfuye. Niba ushaka kumenya iby'iyi nkuru yose, komezanya natwe wumve iyi nkuru yose, maze ukore subscribe, like, share na comment. Ubwo ndavuga mwebwe mutarabikora, ni ukureba hano munsi y'inkuru mugakora subscribe ndetse na like na share ndetse na comment, ubundi mugakanda no kukazogera. Ubwo mukaba mwemeje iteka ko muzahorana natwe kugira ngo muzajye mubona amakuru yacu yose agisohoka. Niba warayikoze kandi turagushimiye cyane. Ikindi ukora like ndetse na share, usangiza abandi ndetse unaduhe comment cyangwa se igitekerezo. Reka mbere yuko dukomeza n'iyi nkuru tubanze twitsemo gatoya, turagaruka turambura inkuru yose. Nkwibutse ko iyi ari KN Radio. Nongeye kubaha ikaze bakunzi bacu, mwe mudahwema gukurikira KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni amakuru tukugezaho twabanje gukorera ubugororangingo ndetse n'ubusesenguzi kugira ngo hatagira na kimwe uri buze kwibaza nyuma yo kumva iyi nkuru. Mu karere ka Rubavu bagiye kwiba igitaka, ikinombe kirabagwira, umwe arapfa. 4 barimo umwana w'imyaka 9 bo mu karere ka Rubavu bagiye kwiba igitaka cyo kubumbamo amatafari ya rukarakara, ikinombe kirabagwira, umwe aza kwasiga ubuzima. Ibi byabereye mu murenge wa Rugerero, akagari ka Muhira, aho amakuru yamenyekanye kuri uyu wa kabiri ushize tariki 26 Nyakanga 2024. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Rugerero, Bizimana Faustin, yahamirije itangazamakuru ko aya makuru koko yabaye. Yagize ati ni impanuka yatewe n'ikinombe gicukurwamo itaka ryo kubumba amatafari ya rukarakara, aho cyagwiriye abantu 4, 3 barakomereka, umwe ahita yitaba Imana. Bagicukuragamo mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuko cyari cyarahagaritswe ndetse bakaba batari abakozi ba nyiracyo, ahubwo buri wese yajyagamo gushaka igitaka. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Rugerero, Bizimana Faustin, yakomeje avuga ko abakomeretse bari kwitabwaho mu bitaro bya Gisenyi, mu gihe uyu wapfuye RIB yabanje kumusuzuma mbere y'uko ashyingurwa. Abakomeretse barimo Ishimwe Christian w'imyaka 9, Uwamariya Pascaline w'imyaka 14 ndetse na Nyiramajyambere w'imyaka 40 y'amavuko, mu gihe uwapfuye ari Nizeyimana Florence w'imyaka 26 y'amavuko. Mwakoze cyane kubana natwe. Niba mwifuza kujya mubona amakuru yacu yose, nimukore subscribe maze mujye mubana natwe ibihe byose. Mukomeze mugire ibihe byiza.